laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات، أحييكم بتحية الإسلام وأسلم عليكم بتسليمة الإيمان قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص والتوفيق ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أرى إن جرني الله سبحانه وتعالى أن يتم كنك الله عز وجل. الله تبارك وتعالى نيمن دو إدو ميدن نيماج مودي. الله جل وعلا moƴƴino e meɗen moƴƴereje ɗi tawata ko tedduɗi yaajuɗi, tawi ala e meɗen nema hayya goto siwana ko iwruɗo ka makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. Ala e meɗen moƴƴere hay e wotere siwana ko immorne ka makko kanko Allahu jalla wa ala. Wama bikum min ni'matin famin Allah, ma asabaka min hasanatin famin Allah. Kanko jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o waɗi ko ɓuri mawnude e dendaningal ɗin ɗon nemaji makko, ko ɓuri teddude e dendaningal ɗin ɗon moƴƴereji makko, faamingol en ngol ɗo laawol nelaɗo on Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallama jokkina en kañum ngol laawol maɓɓe, ɗum woni sunna maɓɓe on. Ara yeeso ɗum mi seedike wonde reweteeɗo e goonga ala handuɗo e dewal foddi e maggal sina Allahu azza wa jalla gooto. Mi seedike wonde nelaaɗo on Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o jiyaaɓe makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala, nelaaɓe makko kanko tabaraka wa ta'ala. En torike joomi meɗen yo o ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e dow maɓɓe e kala neɗɗo gomɗinɗo jeyaaɗo e yimɓe suudu maɓɓen
e dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala jokkuɗo oɗo sunna maɓɓe ha nyalande darngal. yeso ɗum mi salmini on goɗo salminago islam, salminago go Allahu tabaraka wa ta'ala subani en yen salmodir hakkundaji meɗen, salminago go nelaɗo on Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe rerɗini e wonde yen sakungo hakkundaji meɗen. ara yeso ɗum en torki Allahu tabaraka wa ta'ala yo o arsiku en kanko Allahu jalla wa ala laɓɓinangol mo e dendaningal fiyakuji meɗen ɗin, o hawrindina en kadi e konko o yiɗi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko o wela kon. ara yewtere meɗen nden e oɗo kikide tedduɗo bi idnillahi tabaraka wa ta'ala kone tawata unwanu mayre on ko dhammul ghaflati wattahdhiru minha, maana muɗum ŋiñugol ŋerma janto kanugol e bonugol ko wiyete ko welsindare e rentingol kadi moftenelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama e on ɗon tana e rentingol moftenelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama e on ɗon albalaw. eɗen andi ko wiyete alghafla, ndeɗo welsindare si tawi hawri en taskike yimɓe ɗuɗuɓe hande e hoore ndiɗo leydi, yimɓe heewɓe hande ɓe Allahu tabaraka wa ta'ala o tagi o waɗi ɓe hoore ndiɗo leydi, tawi ko ɓe wonɓe e ñaamude ñaameteji ɗi kanko Allahu jalla wa ala o arsikiɓe, ko ɓe wonɓe e yarde jaramji ɗi kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o arsikiɓe, wonɓe ɓornade coñci ɗi kanko Allahu o hokkiɓe, wonɓe waɗɗade mbaɗɗateriji ɗi kanko tabaraka wa ta'ala o eltaniɓe. sen daari ɓurɓe ɗuɗude e ɓeɗo ɓen hande e hoore ndiɗo leydi makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ko ɓe welsindiɓe hattirde welsindagol ko fii honnum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o tagiriɓe, ko ɓe welsindiɓe hattirde welsindagol ittiyiling e konko Allahu tabaraka wa ta'ala woodiniriɓe sabu muɗum, e konko kanko Allahu jalla wa ala o addiriɓe e ɗam ɗo gurdam fii muɗum. ɗum woni ngal ɗo dewal makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, ɗum woni ɗaɓɓugol heɓoygol ɗiɗo aljannaji makko kanko Allahu jalla wa ala, ɗaɓɓa daɗugol ɗiɗo giiteli makko kanko subhanahu wa ta'ala. ɗum waɗi si kanko Allahu jalla wa ala o wi wa inna kathiran min annasi an ayatina la ghafilun, kanko Allahu jalla wa ala o wi ko pellet ko ɓuri e ɗuɗude e yimɓe men, ɓeɗo yimɓe ɓe men tagi men addi e hoore ndiɗo leydi, tawi men tageraali ɓe siwana fiyoɓe rewmen, men tageraali ɓe siwana fiyo men yamirɓe ɓe waɗa men haɗaɓe ɓe acca, men tageraali ɓe siwana fiyo ɓe ɗaɓɓu oɗo laahara hara ɓe oñaaki ɓe tabita e hoore ndiɗo leydi, ɓe waɗa fiyake maɓɓe on fof ko hattuɗo e ɗanɗo gurnan aduna. kanko Allahu jalla wa ala o wi ko ɓuri ɗuɗude e ɓeeɗo e ɗeɗon ayeje amen ko ɓe welsindiɓe e ɗen ayeje amen. si tawi hawri en naari en andi jomi meɗen tabaraka wa ta'ala wona karmo koɓɓen ɓe makiri non, wonne ayatu rabbina tabaraka wa ta'ala ko ala qismain, ko ayatun qur'aniyatun wa hiya al ayatu shar'iyya e ayatun kawniyatun wa hiya al ayatu al khalqiyya. kanko Allahu tabaraka wa ta'ala himo waɗani en alamadeji ɗiɗi, himo waɗani en kaweji ɗiɗi noone ɗi tawata ɗi dendaningal majji ko hollayɗi wodegol makko kanko Allahu jalla wa ala, hollayɗi
wonugol makko gooto kanko Allah subhanahu wa ta'ala bimana sifitorgol mo gootimbaku hollaydi handugol makko kanko Allah tabaraka wa ta'ala e dewal hollaydi wonde kanko Allah tabaraka wa ta'ala ko o hattando ko o wawudo no e majji ayaje de tawata den don ko ayatun shar'iyyah walla ayatun qur'aniyyah ayaje de kanko Allah tabaraka wa ta'ala o wadi ayaje qur'ana yankoje o wadi de ayaje de tawata ko shar'inaade de wona tagaade woni de do ayaje de kanko Allah tabaraka wa ta'ala o wahyini do nelano Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dum woni de do qur'anare makko teddunde si tawi hawri en dari ko de do kanko Allah o wi wonne ko de ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm bima'na ko de ayaje de tawata ko banginade de tawata ko labbinade ma'naji mudum e firoje mudum de tawata ko wonde ka berde be yimbe okkabe gande be yimbe be tawata ko faminabe ndedo deftere makko woni ndedo qur'anare teddunde si tawi non en daari yimbe burbe durude ben hande e odo zaman mo wurude nge mudum en taway pellet ko jomi menen tabaraka wa ta'ala janti konko gonga yimbe burbe dudude ben hande e dedo ayaje makko qur'ana yankoje ko be welsindibe e majje hattirde welsindagol wadi si tawi en daari hay beedo nodditibe wonde ko be julbe hande no heewi e nodditibe ben ko be julbe tawa dedo ayaje qur'ana yankoje ko yimbe be tawata ko majjaabe de hattirde majjegol ko yimbe be tawata be wawata jangude den ayaje ko yimbe be tawata be anda firoji den ayaje ko yimbe be tawata be ala e gollitirde den ayaje hande burbe dudude ben e bedo yimbe be tawata ko nodditibe e kaado diina islam yimbe be tawata ko dambitibe e kaado diina islam si tawi a taskike fiyake mabbe on a tawa ko welsindibe hattirde welsindagol e nder qur'anare makko kanko Allahu jalla wa ala anata do e galleji di tawata ko galleji wiyeteedi ko galle julbe tawa odo jongallejo gorko on e hoore mudum ko neddo mo tawata o anda deftere Allahu tabaraka wa ta'ala nen e hoore ko anda kon kadi o ala dabbude andinagol ndara ono sonnajo mo tawata ko wi'eteedo nenejo kanyum gedalbe be narton kanko kadi e hoore makko ko o majjado deftere Allahu tabaraka wa ta'ala nden o andane o ala kadi dabbude andinagol kanyum deftere Allahu jalla wa ala nden itti e sikke beedo gedalbe be tawata ko suppitibe yalti hakkunde beedo dido si andari a taskike alhaali mabbe on ataway ko wiyete kon islamu e mabbe fayda ko be luttiri wo ko inde nin si tawi andari alhaali mabbe on ataway himbe majja deftere Allahu azza wa jalla nin ka jangu golde be wawata ne jangude si afontani be deftere Allahu nen be sendindirta corteji din si tawi holli be ayeje den be wawata de jangude ko wana non si jangama yeso mabbe be faamata ko hondu wona wawlede be faamata ko hondu woni ko faanda ande ko buri dudude e galleji di tawata ko galleji yimbe nodditibe ka islam koni alhaali mabbe on woniri ko wana nolle kadi si tawi en daari al ayatu al kawniyah dido alamadeji makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala di tawata ko ayeje tagaade al ayatu al khalqiyah ayeje de kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o tagi tawi kanko jomi meden tabaraka wa ta'ala o wadi de do ko de waaju wonande en o wadi de do ko de taskorte hulem mo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wadi de do ko de miiji toto den fi munum hulem mo kanko subhanahu wa ta'ala rewem mo ko wadi kanko jomi menen tabaraka wa ta'ala o wi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari kula ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا
subhanaka faqina adhaban nar. Allahu azza wa jalla o wi'en wonde tabugol makko ɗiɗo asama'uji jeɗɗi e tabugol makko ɗeɗo leyde jeɗɗi e dendanigal ko o waɗi e ɗiɗo e dendanigal ko o waɗi hakkunde ɗiɗo o holli en wonde o tagirali ɗum mere. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o tagirali ɗum fiitungi mo wawi tagude, o tagirali ɗum kanko jomi menen jalla wa ala fiitum mo faala tagude. O wi en wonde woni e tagugol makko ɗiɗo kañumma e luutinirgol ɗiɗo jemmaji kañumma e ɗiɗo ñalormaji taratan an neɗɗo on ndaara tawa fewndo on saayi ko ñalorma, neɓata seeɗa darta tawa fewndo on saayi ko jemma. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi waɗugol makko ɗum ɗo wana fiitum mo wawi o waɗani, wana fiitum mo faala wadde o waɗani, bal kanko jomi menen tabaraka wa ta'ala o wi woni e ɗum ɗo alamandeji molanaɗi, waajuji molanaɗi, kaaweji molanaɗi wonande ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko marɓe haqqille. Kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o jantani en ko homɓe woni ɓen. Si tawi enen en faami ko wiyete neɗɗo marɗo hakkil komo tawata moƴƴinani en avion wal, ma mo tawata moƴƴinani en batowal, ma mo tawata darnani en ɗo étage je o fawindiri ɗum ha timmi capanɗe ma temeɗɗe, walla neɗɗo mo tawata o moƴƴinani en otowal, ma o moƴƴinani en téléphone, a joɗoto ɗo nodda neɗɗo mo tawata ko wonɗo e nokku hattuɗo e woɗɗude tawa kadi hiɗa rentimo himo rentuma. Si enen en faami wonde ko oɗo woni marɗo hakkil, Allahu tabaraka wa ta'ala o holli en si on ɗon faamali diina makko kan, si on ɗon andali ko fi honɗum tagira, si on ɗon jogaki diina makko kan, ko neɗɗo mo tawata o ala hakkil. Jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o manginani en ko homɓe woni ɓen marɓe hakkil. O wi kum alladhina yadhkuruna allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, ko yimɓe ɓe tawata ko miijitotoɓe ɓe andita fi makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, ɓe tasko fi makko kanko Allahu jalla wa ala, ɓe janto inde makko kanko Allahu subhanahu wa ta'ala, si tawi ɓe dari e si tawi ɓe jooɗi e si tawi ɓe waali. Kamɓe alhaaliji maɓɓe ni ɗi dendanigal majji ɓe yejjitata jomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala, ɓe anditaymo ka ɓerɗe maɓɓe ha gasa, ɓe jantomo kadi ka ɗenɗe maɓɓe, ɓe waajitoramo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala ɗeɗo tere maɓɓe ɗe golla ko o yiɗi kon kanko jalla wa ala e ko o welako. O wi tawa wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ardi, hiɓe miijito kadi fi tagudi ɗiɗo asama'uji jeɗɗi kañumma e ɗeɗo leyɗe, ɓe daroɓe wiya rabbana ma khalaqta hadha batila, jomi amen ko pellet a tagirali ɗum ɗo mere, a tagirali ɗum fiitunɗa wawi tagude, a tagirali ɗum fiitunɗa faala tagude, bal ko tagirɗa ɗum ɗo kon ko hunde nde tawata ko hunde mawnde. Subhanaka faqina adhaban nar. Ɓe wiya senaye tabitanima ko ayyo jomi amen a laaɓi a pottitike ko wiyete ɗuytare kañum may ayiɓe men torike ma dandu men ngeɗo yiite maɗa e dendanigal lette ko waɗɗa ton an Allahu azza wa jal. Ina naray si tawi le hawri en taskike ɗum ɗo kadi en tawa yimɓe ɗuuɗuɓe no yi'ude ɗiɗo kaweji ɗi Allahu tabaraka wa ta'ala tagi o yaltini e oɗo aduna, tawa kamɓe ko yimɓe sifaɓe maɓɓe ɓe moƴƴini kon, ɗum ɗon no wontani ɓe kaawe, ɗum ɗon no ngalɗini ɓe ɓuri ko jomi maɓɓe tabaraka wa ta'ala tagi ko. Onon ayyay ɗo neɗɗo ndarowo ordinateur o haawo, o ndara téléphone o haawo, o tasko fi internet o haawo, nana hemo innama portogolli, ɗum ɗon wontana mo ngalaw molanaɗo. Amma jomi meɗen tabaraka wa ta'ala ko waɗi kon kañum kanko ɗum ɗo wi'ali mo hay e hunde, bal ko ɓuri yurmude kon fo tawa no woodi yimɓe ɓe tawata ko heferaɓe wonɓe darade inna asama'uji ɗin ko kandi wodani hoore majji, ma ko yaasi on tagiɗi, ɓe innama pelle ɗen ko kande tagi hoore majje ma ko yaasi on tagiɗe, camɗi ɗin ko kandi tagi hoore majji ma ko yaasi on tagiɗi. Kono noon haqqille maɓɓe ɗen jaɓa téléphone no moƴƴina hoore mum, haqqille maɓɓe ɗen jaɓa avion wal no moƴƴina hoore mum, haqqille maɓɓe ɗen jaɓa suudu no darna hoore mum. Waɗi jomi menen tabaraka wa ta'ala ɗiɗon kaaweji makko ɗi kanko Allahu subhanahu wa ta'ala o waɗi, o wi en wonde ko ɗin alamande
ko ɗi waaju ko ɗi tasakuye kono na wonande wonɗo wo ko wonande ɓey yimɓe marɓe hakkille ɓe tawata ko wonɓe e taskade wonɓe e miijitade ina ɗum ibnu adam haysi ko hoorema ndarura a tawayan a yoni kaawe allah azza wa jalla ko ɗum o wi wa fil ardi ayatun lilmuqinina wa fi anfusikum afala tubsirun o wi kanko allahu azza wa jalla e ndi leydi ndi hoɗuɗen e muɗum ɗo ndi wonɗen e jinnuɗe ɗo himo waɗi ɗo kaaweji molanaɗi ɗi tawata ɗi yoni waaju wonande ɓe yimɓe ɓe tawata ko fellituɓe ɓe yimɓe ɓe tawata ko marɓe pellital ɓe halda e sikke ɓen o waɗi ka leydi ɗo ko yonata ɓe ibnu adama si tawi a taskiki a ndaari ɗeɗo pelle e towude a ndaari ɗeɗo leɗɗe e towude a ndaari ɗiɗo canɗi e alhaale muɗum a ndaari alhaali ɗiɗo puɗi e ɗeɗo leɗɗe ɗe allahu azza wa jalla o waɗi ɗo e noneji muɗum kañumma e sertugol ñaameteji muɗum e sertugol belenduruji muɗum ɗum ɗo ko kaaweji jani wonande ma neɗɗon allahu wi wa fi anfusikum hay e moɗon onon tigi mi waɗi e moɗon ko tawata no holla o wonne min hiɗon hanin mi rewde ɗum no waɗɗi e dow moɗon on duwa kala yeddude o wi ka on ala e yiwde afala tubsirun on ala e yiwde ɗum ko honno ngalɗinirtama ko ibnu adama moƴƴini ronkama ngalɗinde ibnu adama on moƴƴinɗo ɗum no o moƴƴinira noon e on moƴƴinɗo mo kanko ina naray koko wiyete welsindare ɗo ɗum no ko maradun khatirun min amradi alqalbi ko nawnare nde tawata ko nawnare molanane nde tawata ko nawnare hulɓinide jiyande e ñabbeli nangayɗi ɓernde ibnu adama o en fowle hinen andani hoore meɗen nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe makani ka hadise annu'man ibni bashir radiyallahu anhuma kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki ala inna fil jasadi mudghah idha saluhat saluha aljasadu kullu wa idha fasadat fasada aljasadu kulluhu ala wa huwa alqalbu kamɓe nelaɗo on sallllahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe makanin wondema andede pellet no e ɓandu ɓiɗɗo adama on hoyre tew ne tawata nden ɗon huyre ko kayre woni fiyake ɓandu makko ndu fof si kañum nden huyre ɗon nde moƴƴi haray kanko neɗɗanke on ɓandu makko ndu fof moƴƴi kono si tawi nden ɗon huyre nde boni nden ɗon huyre nde nawni haray ɓandu makko ndu ndu dendanigal mayru ndu boni ndu dendanigal mayru ndu ñawi si tawi nden ɗon huyre nde maayi haray ɓandu makko ndu ndu dendanigal mayru ndu maayi kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ko woni ɗum ko alqalbu nde ɗo ɓernde ñabbeli ɗi tawata ko nangayɗi nde ɗo ɓernde no jiya e ñabbeli ɓurɗi hulɓinande ɗen ñabbeli ɗi tawata ko yornayɗi ɓernde ibnu adama on ñabbeli ɗi tawata ko warayɗi ɓernde ɓiɗɗo adama on ko ko wiyete alghafla welsindare koɗum waɗi si tawi hawri ɗum no en yi'oye bi idnillahi tabaraka wa ta'ala ko hunde nde tawata allahu tabaraka wa ta'ala no ŋiñi kanko allahu subhanahu wa ta'ala himo aybini kanko tabaraka wa ta'ala himo janti tanaji muɗum ɗi tawata ko hewɗi ka deftere makko teddunde si tawi hawri innama alghafla nde ɗo welsindare karmokoɓe ɓen andinani en ɗum ɗon si innama welsindare maana muɗum ka haala arab e si innama welsindare maana muɗum ka sharia dina menen ɓe maaki wona imam ibni manzour ɓe maakiri noon ka lisanul arab maɓɓe ɓe maaki wonde alghaflatu ko masdaru ghafala yaghfalu ghafulan wa ghaflatan ay tarakahu wa saha anhu ɓe maaki si tawi innama alghaflatu welsindare wi'ama neɗɗanke on o welsindike haray maana muɗum ko kanko neɗɗo on o tertike nden hunde ɗon o yejjiti nden ɗon hunde kanko neɗɗo o ittili makko e nden ɗon hunde ko ɗum ɗon woni ko innete alghaflatu ka haala arab amma si tawi en yaari ka sengo istilah maana muɗum ka sengo sharia dina menen kañum nde ɗo welsindare karmokoɓe ɓen no addi ɗum ɗo maanaji ɗi tawata ko maanaji ɗuɗuɗin kono si tawi en taskike ɗi kandi ɗin ɗon maanaji en tawa ɗi dendanigal majji ko ɗi ɓattodir ɗin
balɗi dendanigal majji ko ɗi noddata ko faade e hunde wotere. sen daari wona oɗo karmokojo tedduɗo imamul Jurjani ɓe maki rahimahullah wonde si innama alghaflatu ani shay'i hiya alla yakhtura dhalika bibalihi. si tawi hawri innama welsindagol e hunde maana muɗum ko nde tawata nden ɗon hunde nde arali nde yani e haqqille neɗɗo on, nde arali nde suppiti e ɓernde makko nden kanko neɗɗo on, o jonnaali nde nokku ka ɓernde makko, o jonnaali nde nokku ka haqqille makko kanko neɗɗo on, o haajaka e mayre. ɓe maki wonde ko ɗum ɗo innete alghafla istilahan. woɓɓe goo e karmo koɓɓe ɓe maki wonde si tawi hawri innama alghafla bi maana ndeɗo welsinare wona oɗo karmokojo o jantori noon ka almisbahul munir ɓe maki maana muɗum ko ghaibatu shay'i an bali linsani wa adamu tadhakkurihi lahu. ɓe maki ko ɗum woni wirnagol hunde nden e haqqille ɓiɗɗo adama on, hunde nden wirno e ɓernde makko nden kanko neɗɗo on, e wasegol anditugol makko kanko neɗɗo on nde ɗon hunde. ɓe maki ko ɗum ɗon woni ko innete alghafla. woɓɓe go e karmo koɓɓe maki wonde alghafla ko mutaba'atu nafsi ala ma tashtahihi, ko jokkugol wonkikin ibnu adama on daro o jokkina kiiɗo wonki makko konko tawata koko welata wonkikin, konko tawata ko tuuyo wonkikin, tawa kanko neɗɗo on o tefaali andugol si tawi hawri allahu tabaraka wa ta'ala no yiɗi ɗum, e si tawi hawri allahu azza wa jalla o yiɗa nden ɗo hunde, bal himo añinde kanko tabaraka wa ta'ala, himo tikkana kadi kala neɗɗo mo tawata ko neɗɗo waɗɗitiɗo ɗum. ɓe maki wonde ko ɗum ɗo woni ko innete welsinare. ay maana muɗum si tawi en moɓidiri ɗiɗo ta'rifatiji ɗiɗen naningal majji e ko wona ɗiɗo, ko hollata en ko wonde ko wi'ete ko welsinare ko nde neɗɗanke on o huccata, o ɗuuro, o yejjintino, o itta yili e konko tawata ko nafay ɗum mo ka gurdam makko aduna ɗo, e konko tawata ko nafoyay ɗum mo ka gurdam makko lahara yanko jam. no wodi yimɓe ɓe tawata kamɓe ko ɓe unasun ghafiluna amma yanfa'uhum fi dunya wa amma yanfa'uhum fil akhirah. ko ɓe yimɓe ɓe tawata hiɓe welsindi e konko nafata ɓe ka gurdam aduna ɗo, hiɓe welsindi kadi e konko nafata ɓe ka gurdam lahara. tawa neɗɗo a yi'a e mo tawa ko neɗɗo mo tawata ko aamuɗo, neɗɗo a yi'a e mo tawa ko neɗɗo mo tawata ko puyɗo, o gollata ko tawata ko nafay ɗum mo ka gurdam aduna ɗo, ko wana noon kanko neɗɗo o gollanta kadi ko tawata ko nafoyay ɗum mo ka gurdam lahara. se ndaari hannde en tawa ko ɗum ɗo woni haalu kathirin min alshabab, ko ɗum woni alhaali ɗuuɗuɓe e sukaaɓe ɓen hannde. se a ndaari alhaali maɓɓe on tawa ko nafata ɓe kon ka gurdam aduna ɗo ɓe daranaaki ɗum. alhaali maɓɓe on fof wona ɓe janngayɓe ko wiyete lekkol gandal ngal tawata ko nafay ngal ɓe ka aduna ɗo, wona ɓe wonɓe e ekkitaade métiyeji, bal golle maɓɓe nen fof ko si weeti ɓimmi hiɓe fottude e nokkeeli ɗi ɓe fottata e muɗum ɓe fiima dorogu, ɓe fotta e nokkeeli ɗi ɓe fottata e muɗum ɓe suwa carte, ɓe fotta e nokkeeli ɗi ɓe fottata e muɗum ɓe tappa kanda, ɓe yaha e nokkeeli ɗi ɓe yahata e muɗum ɓe heɗo musique, ɓe joɗɗina ataya, ɓe yaha ɓe suwa guine games e ko nandi e sifa ɗiɗo piiji. ñallal maɓɓe ngal koye ɗum ɗo woni ko mayata. jemma on kadi tawa ko immagol yaha ka beere yarete yara, woɓɓe yaha ka dorogu fiimete fiima, yaha ka amete ama, yaha jillondira e rewɓe ɓe tawata ko bandi, tawa golle muɗum nden fof gila bimbi haa kikiɗe koye hoore ɗum ɗo yehi. ono ko neɗɗo mo tawata o welsindike e ko nafata mo kon ka gurdam aduna makko ɗo, wa nafsu shay'in o welsindike e ko nafata mo kon ka gurdam makko lahara yankoja. no wodi yimɓe goɓe tawata ɓe hittini e fiyakuji nafaydiɓe ɓin ka gurdam aduna ɗo haa ɓe fantini, ɗum ɗon sakkiɓe, ɗum ɗon waɗi ɓe haa ɓe welsini e ɗiɗo ɗi tawata ko nafoyayɗi ɓe ɗi yawmal qiyama. ɓe dari tawi alhaali maɓɓe on fof ko yanganagol ɗan ɗon gurdam aduna, uggino remana ɗan ɗon gurdam aduna. si weeti bimbi on tigi yehi ka boutique makko, walla si weeti bimbi o yehi ka atelier makko, kanko neɗɗo on ñallal ngal dendanigal maggal haa geeƴe juule,
kanko oɗo neɗɗo himo hittini fiyakuji ɗan ɗo gurnan aduna o ala darsu mo tawata ko mo ɗettata e nder ñallal ngal o ala kanko neɗɗo on bindidi o rewtoto e nder ñallal ngal hay waktuji makko ɗin ka juulirde allahu tabaraka wa taala woɓɓe ɓen juuloyta ton hoɓɓe goo yahay juula kono awa alhaali maɓɓe on ɓe juulata julde jama aranere nden balko nde ɓe gayniri kiliyamɓe maɓɓe ɓe gayni yaade few maɗum nde ɓe gollanta ɓen ka atelier maɓɓe ɓe gayni ɗen ɗo golle few si on tigi immo noon o ara ka juulirde o tawa julde jamande nde gaynama juulede tawa neɗɗo on wala darsu woɓɓe noon yaltay ka maɓɓe tawa ka ɓe juulata ɗum subaha kaka lawol ɓe juulata subaha ɓe yaltay ka maɓɓe hara gite laaɓaali subaha ka lawol ɓe juulata ɓe naati ka maɓɓe wo tuma nde tawi ɓiɓɓe maɓɓe ɓen tigi e hoore muɗum ɗaanike nde wonde tawa hay sonnaɓe maɓɓe ɓen ɗaanike koye ɓe arɓe honka baafal ngal ɓe udditare tawa noon kanko oɗo neɗɗo yiru ko o waɗi yaasi on fof si a landike mo o jangali ayatan min kitabillah si a landike mo kanko neɗɗo on o jangali hadisan min ahadisi nabiyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam si a landike mo a tawa kanko neɗɗo on ma ta'allama mas'alatan min masaili ddin o andinaki mas'ala hay e goto e mas'alaji dina kan ko imma himo gollude gokkon himo jaɓude mbuɗi mo jonude mbuɗi himo sodude himo yeeyude ko ɗum ɗo woni alhaali makko on kanko neɗɗon ha o hewtiti kikiɗe neɗo ɓen ɓuure makko o anda fiyake maɓɓe ko waɗi nde mo yalta haraɓe finali nde mo naata kadi taway ɓeeɗo ɗaanike kanko neɗɗon himo uggini himo yangano ɗan ɗo gurnan aduna tun o yeggitino wonde mayde nden ko hakkunde mayre o woni e jindude waɗi an wono ɓiɗɗo adam no haani ka famata wonde ndeɗo mayde hide yeeso maɗa ndeɗo mayde no ɓaawo maɗa ko tumbo mayre wonɗa yaade allahu azza wa jalla wi qul inna almawta alladi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi alghaybi walshahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun allahu azza wa jalla wi ma kamɓe nde mayde nde wonɗon e dogude ndede ɗenƴi ɗum ndede maapi ɗum fii muɗum goto kala e moɗon no hebbini ɓernde muɗum nden tewhulugol nde on daɗatande fa innahu mulaqikum nde ko mayde nde tawata ko hawrayne e moɗon nde fottay e mum ay maana muɗum ka wonɗon e yaarude ton ko ton nde woni e iwrude on fotta e mayre woni ka laawol oɗo aya holli wonde mayde nden no yeeso maɗa e aya go kanko allahu tabaraka wa taala o wi wonne aynama takunu yudrikkumul mawtu walaw kuntum fi burujin mushayyada kanko allahu azza wa jalla o wi anne nokku kala nokku ka wonnon hewtitoto on ndeɗo mayde haysi tawi hawri on hoɗi e kuɓeje ɗe tawata e cuuɗi ɗi tawata ko cuuɗi hattinaɗi ɓantegol hattinaɗi townegol jomi meɗen wi'i mayde nden hewtitoto on ɗon allahu azza wa jalla o holli e wonde e oɗo aya mayde nden no ɓaawo maɗa fa innahu mulaqikum yudrikkumul mawt en fof hiɗen andi ko hawrata e ɓiɗɗo adama on ko konko tawata amamahu ko hewtitoto ɓiɗɗo adama on ko konko tawata khalfahu idan ndeɗo mayde allahu azza wa jalla o holluma wonde hiɗa tumbi hakkunde ndeɗo joni noon an yangi maɗa kin fuu ka gurnan aduna ɗo ko fiiɗanɗo gurnan aduna hiɗa welsindi e ɗanɗo gurnan lahara yimɓe ɓen si tawi en taskiki alhaali maɓɓe en tawa e ɓurɓe ɗuɗude ɓen ko imma hiɓe welsindare aranere nde jantinen ɗen neɗɗo on no welsindi e aduna on ko nafatamo kon ɗo imo welsindi e lahara on walla kanko neɗɗo on imo wakkilani aduna on ha ɗum ɗo sakkike mo welsindanike lahara amma ɓen ɓe tawata ko ɓe woni e ɗettude e aduna on ko konko ɓe wiya yo ɓe ɗettu e makko hiɓe hittini fiyake lahara maɓɓe on ko wallahi si tawi en ndaari ɗum ɗon hannde en taway ko seeɗaɓe woni ɓe allah subhanahu wa ta'ala arsiki ko wiyeteɗo bima'ana attanabbuhu wal ihtimamu lima yanfa'uhum fi dunya wa fil akhirati bima'ana hittingol kañumma e finangol e immanagol soobino ko nafata ɓe kon ka gurdam aduna ɗo e ko nafata ɓe kon ka lahara ko seeɗaɓe woni ko jogiti ɗum nde ɗo welsinare ko hunde nde tawata wana yejjitugol aslan ɗum waɗi karmo koɓɓe ɓe maaki wonde no woodi ko wiyete farqun bayna alghaflati wannisyan wona imam ibne qayyim al jawziya
iɓe jantiɗum rahimahullah e nde ɗo deftere maɓɓe nde tawata ko ashifa'ul kafi kamɓe imam ibnu qayyim al jawziya alayhi rahmatullah ɓe jantiɗum kadhalika ka madariju salikina maɓɓe kamɓe cheikhon ɓe maaki wonde si tawi hawri innama annisyan ma'na munum ko tarkun bigayri ikhtiyari l insani amma si innama alghafla ko tarkun bi ikhtiyari alghafili ɓe maaki si innama yejjitugol ɗum non ko accugol hunde nden tawa neɗɗo o suɓaki mana muɗum kanko neɗɗo o andali ha o acci nden ɗon hunde o anniyanoki accugol nden ɗon hunde o fandaki nde accitol oɗo neɗɗo wiyete wonde o yejjiti ɓe maki amma welsinare nden ma'ana muɗum on koyo neɗɗo on anditu hunde nden ha gasa o anda pellet nde ɗo hunde ko hanande waɗede kanko neɗɗo on o terto hunde nden o ronkande wadde ɓe maki ko ɗum ɗo woni ko innete alghaflatu idan haray jomi menen tabaraka wa ta'ala no yaafi neɗɗo yejjituɗo on amma neɗɗo mo tawata ko welsiniɗo on on ɗon bakkatu makko on ko windeteɗo neɗɗo si tawi hawri o yejjiti hunde nde o hanuno wadde o waɗali nde Allah azza wa jalla no yaafimo rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na jomi amen wata nangir men si tawi men yejjiti ma men woopi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi'i ka hadith al-qudusi wonde qad fa'altu e riwaya go o wi na'am mi waɗani on ɗum si o yejjiti ma on falji mi nangitirta o ɗo alsinelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallama ɓe makani e oɗo hadise mo tawata ko ittaɗo abu dharrin al-ghifari radiyallahu anhu hadise mo imam ibni maja ɓe filli ɗum kañum ma e imam النسائي شيخ الألباني عليه رحمة الله بسلني مك صحيح سنن ابن ماجه نلا رمانه صلى الله عليه وآله وسلم بماك إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه الله عز وجل ويا فنيك مفتي أنن كلا كتواتكم كم بمفتي أنن بوبي بفالجو بقولي بتواكي كلا كتواتا بيجتو بقولي بأندي تالي ها بوالي e kala ko tawata ɓe forsama ɓe golli tawi ɓerɗe maɓɓe ɗe yiɗayo ɓe waɗu ɗum ɗon tawa hewti ko wiyete kon haddu forsede ɗiɗo tati Allahu tabaraka wa ta'ala o yafanike mofte anden ɗum ɗo idan ara ɗum ɗo ko hollay ɗum en wondema oɗo ɓiɗɗo adama mo tawata ko neɗɗanke jogitiɗo nde ɗo welsinare kanko konko o woni e faggitade ɗon ko neɗɗo mo tawata ko konteteɗo wonde ko o tewiɗo ko neɗɗo mo tawata o heɓata ganto ka Allah subhanahu wa ta'ala ko neɗɗo mo tawata bakkatu makko on ko windeteɗum ka jomi meɗen tabaraka wa ta'ala kañum non ko wiyete al-ghafla ko hunde nde tawata wana jantorɗen non ko nawnare nde tawata ko nde fiyake muɗum hawni ko wonnon ko nawnare nde tawata fimayre no hulɓini hattirde hulɓinagol hinde wonana neɗɗanke on sababe boneji ɗi tawata ko boneji ɗuɗuɗi no jeeya e ɗin boneji karmokoɓe ɓen ɓe maaki wonde alghaflatu tuqi'u fil halak ko wiyete ko welsinare ɗum liɓay neɗɗanke on naadamo e halakuye wona neɗɗo mo tawata fi makko on boni o wonnon jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o jantike fi qawmi fir'aun kanko Allahu azza wa jalla o wi falamma kashafna anhum ar-rijza ila ajalin hum balighuhu idha hum yankuthun fantaqamna minhum فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله عز وجل أوي ونن من بنتنو فرعون كان يمين بمودو بنونيجي لتدي من أدنو يمأمي نجيها امودو ودوغل إيجان دانك دي يمأبه نجيها امودو أدوغل ديدو مبودوجي دندنينغال نيامي تيجي كو بسوني كم بنادي نجيها امودو addugol ɗiɗo kanuji e ɗiɗo remuruji maɓɓe kañum kanuji ɗin bonna ɗum ɗon no jeeya e muɗum immingol waame ndiyan ɗan ara yoola dendaningal ko ɓe remi kon e ɗiɗo totiji ɗi kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o imminno e maɓɓe tawi neɗɗo si udditi hunduko makko kon totiru naatay ka nder hunduko makko simo wowlude kono tuma kala nde Allahu azza wa jalla o addi lette goo e maɓɓe fir'auna nodda annabi Musa alayhi salatu wassalam o wiya ko ayyo Musa toro joomi maɗa yo ɓantu e amen o itta ɗe ɗo lette
si tawi o itti ɗeɗo lette e amen min gondinte am Musa min jonnama kadi bani Israila yaada e maɓɓe. jomi meɗen tabaraka wa ta'ala si annabi Musa alayhi salatu wassalamu torike mo o ɓanta ɗen lette. Allahu no wi falamma kashafna anhum rijza ila ajalihum balighuhu tumane men ɓantuno kañum ɗen lette ɗon e maɓɓe kanko Fir'auna e yimɓe makko ɓen men nennani ɓe ha e lajal ngal tawata ko ngal ɓe yottoto e muɗum o wi idha hum yankuthun tawi kamɓe hiɓe firtude ahdi ko ɓe ɗettidi kon e nelaɗo amen on woni Musa alayhi salatu wassalam. Allahu wi ɓaalali maɓɓe woniri non fantaqamna minhum menen kadi min yotti e maɓɓe fa aghraqnahum fil yammi min yooliɓe ɓe dendanigal maɓɓe ka nder maayo bi annahum sabu tawde kamɓe jomi min addani en sabu on goo on kadhabu bi ayatina ɓe fenni ayeji amen ɗen ɓe gongi naaliɗe ɓe hoolakine o wi wa kanu ɓe laati anha e majje kanɗe ayeji amen ɗen ghafilina ko ɓe welsindiɓe e majje no jeeya e sabu ko Allahu azza wa jalla halkirno Fir'aun o halkiri ɓeɗo yimɓe Fir'auna sabanede ma wongol maɓɓe ko ɓe yimɓe welsindiɓe e konko Allahu tabaraka wa ta'ala jonni annabi Musa ha e maɓɓe. joni noon si tawi annabi Musa addi goɗɗum ha e ɓen non ɓe welsindike ɓe salike ɗum ɗon Allahu halkiɓe ko honno sinelano on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamɓe ɓurɓe mawnude ɓurɓe teddude ɓuraɓe yiɗede ɓen e dendanigal nelaɓe ɓen ɓe addi ko tawata kadi ko ayeje ɓurɗe mawnude ayeje Allahu tabaraka wa ta'ala ɗen ɗum woni ndeɗo qur'anare si neɗɗo ari o welsindike ɗum non ko honɗum wonta battane makko tiyake makko harano holmin inan ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko bugotonde neɗɗanke on e halakuye ko wona non kañum oɗo alghafla ko hunde nde tawata ko nde wona ene sabab mo tawata ko sabu wonowo ha ɓernde neɗɗanke on nde udde ɓernde neɗɗanke on nde note ɓernde neɗɗanke on nde soke tawa kanko neɗɗanke on hande kadi o taskotako gonga on o famata gonga on o anditata gonga on o senninirta gonga on kañum ma e mere nden ko ɗum ɓe maki wonde man usiba bil ghaflati l kamilati khutima ala qalbihi wa sam'ihi wa basarihi wa kana adalla min al hayawani wal an'ami qala ta'ala ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. الله تبارك وتعالى أودي كلا نأم وتوتا وجوجتك ويلسندار ننتيجي tawi kanko neɗɗo ngo haajaka e diina joomi makko kan o andinotako ka o tefata fi ka no wayi o gollitirta ka haaju makko ala e kaɗo diina joomi meɗen tabaraka wa ta'ala udday ɓernde makko nden o sokay ɓernde neɗɗo on ko wona noon o udda kadi gite neɗɗanke on o udda nanɗe neɗɗanke on tawa kanko oɗo neɗɗo hande kadi o famata gonga tawa kanko oɗo neɗɗanke hande kadi o yiyata gonga tawa kanko oɗo neɗɗanke hande kadi o nanata gonga. Allahu azza wa jalla o waɗa mo kadi kanko neɗɗo ngimo majji ɓuri ɗiɗo mummunteji joni meɗen wi walaqad zara'na o wi mi wondide gomɗi men taganili jahannama yiite jahannama ngen ɓenɗon ko yimɓe ɓe tawata huliquli jahannam ko ɓe tagirana kamɓe ko fi ngeɗo yiite jahannama ko nge ñaama ngeɗo yiite jahannama ko nge hutora ngeɗo yiite jahannama ko nge yaggina kanko tabaraka wa ta'ala o wi men tagani ɗuɗuɓe ngeɗo yiite jahannama minal jinni immorde e ɗiɗo jinnaji wal insi e immorde e ɓeɗo yimɓe en fof menen inen andi wonde kanko Allahu tabaraka wa ta'ala himo fodi ngeɗo yiite wonde o hebbinoyenge ko wana non imo fodi oɗo aljanna kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o hebbinoyemo amma ngeɗo yiite kanko jomi menen tabaraka wa ta'ala ko hebbiniroytange ko yimɓe kañumma e jinna iwɓe ka gurdan aduna ɗo amma aljanna on si tawi hawri yimɓe e jinna naatoyi ka nder aljanna hanuɓe natude ɓen
ɓe wawata hebbinoyde aljanna makko on bal kanko Allahu azza wa jalla o tagoya yimɓe goo ko ɓen ɗon woni ko hebbinoyta aljanna o. Amma yiite ngen ko iwayɓe ɓen ka gurdan aduna ɗo minal insi wal jinni ko ɓe ɗon woni ko hebbinoyta kañum ngen ɗo yiite. ɗum waɗi kanko jomi menen tabaraka wa ta'ala o wi'i wonde la amla anna jahannama minal jinnati wannasi ajma'in. O wi mi wondi dey pellet wonde mi hebbinoye ngeɗo yiite jahannam ko mi hebbiniroytange kadi ko ɓeeɗo yimɓe kañum may ɗiɗo jinnaji iwruɓe ɓen ka gurnan aduna. kanko jomi menen o wi lahum no wodani ɓe qulubun ɓerɗe kono la yafqahuna biha ɓe faamirtaɗen non diina jomi maɓɓe kan. hiɓe mari ɓerɗen ko ɓe faamirta ɗen ɗon wo ko fiyakuji maɓɓe aduna yankoji ɗi, ko ɓe faamirta ɗen ɗon wo ko honno jawdi ɗaɓɓirte ka aduna ɗon, ko ɓe faamirta ɗen ɗon wo ko honno neɗɗanke on o heɓirta daraja e martaba ka gurnan aduna ɗon. amma diina jomi maɓɓe kam ɓe faamirta ɓerɗe maɓɓe ɗen ɗum. kanko allahu o wi walahum ayunun la yubsiruna biha. hiɓe mari kadi gite ɗe men tagani ɓe min waɗani ɓe few kono ɗen gite maɓɓe ɗon ɓe yirataɗe gonga, ɓe ɗaɓɓitataɓe gonga on sakko ɓe yira gite maɓɓe ɗen gonga on. hiɓe renti non aduna on, si ɓe yii suudu ɓe anday ko suudu, si ɓe yii otowal ɓe anday ko otowal, si ɓe yii ɗatal ɓe anday ko ɗatal, kono si ɓe yii laawol gonga naɓaygol ngol ka aljanna ɓe andata ko ɗon rewete yahe ka aljanna. o wi walahum no wodani ɓe kadi adanun noppi, hiɓe mari noppi ɗi tawata la yasma'una biha ɓe nanirtaɗi noppi maɓɓe ɗon. si a noddi me ɗon ɓe nototo, si a wowlaniɓe konguɗi ɗi faldaɓe wowlande ka aduna ɗo ɓe nanayi. amma si tawi hawriɓe wowlanama fii ko yondiri e diina maɓɓe kan ɓe yewtama ɗum ɗo ɗeɗo nande maɓɓe ɗe nanata ɗum ɗon, ɗeɗo nande maɓɓe ɗe hewtitotako ɗum ɗon. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi ulaika ɓeɗo marɓe ɗiɗo sifaji mi waɗaniɓe ɓerɗe ɓe faamirali ɗum diina amen ka, mi waɗaniɓe gite ɓe yirali ɗum gonga amen o, mi waɗaniɓe noppi ɗi tawata ɓe nanirali ɗum gonga amen kam ɓe faamiri ɗum. kanko allahu o wi ɓeɗo kal an'ami, ɓeɗo no waywa nemoraɗi ɗen, ɓeno waywa geloɗi, ɓeno waywa na'i, ɓeno waywa dammi. kanko allahu o wi bal hum adallu, hiɓe majji ɓuri geloɗi ɗin, hiɓe majji ɓuri nayi ɗin, hiɓe majji ɓuri baali ɗin kañum may behi ɗin. o sabu noon tawde honno sen naari ɗiɗo kañum mummunteji ko allahu tabaraka wa ta'ala tagi ɗi, kanko allahu azza wa jalla hiɗi jaɓi ko kanko tagi ɗi, hiɗi ɗoftimo kanko allahu subhanahu wa ta'ala ɗi alamo yeddude kanko allahu jalla wa ala. amma oɗo ɓiɗɗo adam kanko mo allahu jalla wa ala waɗani ko waɗanimo ɗo fuu o dari o yeddiri ɗum allahu azza wa jal. allahu addimo ka aduna ɗo fi yo rew allah o wi kanko na diina o jangata ko fi aduna woni ko o jangata. jomi me wi ulaika humul ghafilun, siɗa ɗaɓɓude yimɓe wiyeteɓe ɓen ko welsindiɓe tigi ko ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ɓe welsindike e kaɗo diina makko, jangata kaɗo diina, tefata fi kaɗo diina, gollitirta kaɗo diina, ko ɓeɗo woni yimɓe ɓe tawata ɓen haqiqatan ko ɓe welsindiɓe hattirde welsindagol. idan ibnu adama si tawi ɓernde makko nden nafalimo ka diina, gite makko ɗen nafalimo ka diina, kanko neɗɗo on noppi makko ɗin nafalimo ka diina, haray o woni neɗɗo mo tawata ko najuɗo najande tiɗunde. ko waɗi allahu azza wa jalla o wi waja'alna lahum sam'a wa absaran wa af'idatan fama aghna anhum sam'uhum wala absaruhum wala af'idatuhum min shay idh kanu yajhaduna bi ayati llah wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi wonne ɓeɗo ko yimɓe ɓe tawata min waɗaniɓe ko wiyete kon nande, min waɗaniɓe giide, min waɗaniɓe ɓerɗe, kono kamɓe ɗeɗo nande maɓɓe kañum may ɗeɗo giiɗe maɓɓe e ɗeɗo ɓerɗe maɓɓe ɗum ɗo nafaali ɓe hay e hunde. sabu noon tawde ayeji ɗe allahu azza wa jalla tippini ɗen e maɓɓe tawi ko ɗiɗo alaji woni ko ɓe faamirta ɗum ɗon ɓe nafitora, kamɓe ɓe nafitorali ɗum ɓe faamali ɗum. o wi kanko allahu azza wa jalla wonde ɓe nafitorali ko min waɗani ɓe ɗo e ɗeɗo tere. o wi honnum kanko allahu azza wa jalla wonde tippi e maɓɓe konko ɓe laatino hiɓe jalkita ɗum woni nangal makko ngal e lette makko ɗen. ko jelo e yimɓe
waajotoɗa ɗo hande fiyoɓe jangu deftere allahu ne jelo e yimɓe waajotoɗa ɗo hande fiyoɓe gollitirkaɗo ɗina ɓe daroɓe wi'ama wonde en hawta kaburu si a maayi ko feere surreteɗa simi maayi ko feere mi surrete hoɓɓe go yahaɓe feƴƴa ɗum ɓe nasi ko an jogi saabi aljanna on si a naati falu yeeso ɗum willoɗa saabije de wata mi naatu allahu tabaraka wa taala wi konko ɓe laati ɗon hiɓe jalkita ɗum ɗo ari tippi e hoore maɓɓe hattirde tippagol haray koko wiyete welsindare ko hunde nde tawata nde wonay sabu kadi ha allahu tabaraka wa taala wurta neɗɗanke on kanko allahu jalla wa ala o pottina neɗɗo on ko wiyete kon gonga si neɗɗo woni kanko o suɓanike hoore makko mo andi ka duɗal woni o jangoyta o suɓanike hoore makko mo andi ka waaju woni o yaata o suɓanike hoore makko kala ko yani e fiyakuji makko ɗin o landotako ko honnon diina ka wi'e num no yamira kano haɗa bal kanko neɗɗo on ko eɓɓata hunde nden koko welatamo kon si welimo o waɗa si welalimo o terto ɓeɗo ko yimɓe ɓe allahu tabaraka wa taala o fodi wonde o wurtayɓe e ayeje makko ɗen o wurtayɓe e laawol peewal ngal hattirde wurtugol kanko allahu o wi سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين الله عز وجل وي وند سأصرف min mo tawata on ɓerɗe ɗen ɗe dendanigal majje ko ka hakkunde kolli an ɗi woni gandi nelano alayhi salatu wassalamu ɓe makani e wonde qulubul ibadi bayna usbu'aini min asabi'i arrahmani yuqallibuha kayfa yasha ɓerɗe jiyaɓe ɓen fof ko hakkunde kolli makko ɗiɗi woni kanko allahu jalla wa ala mo yiltidirano o faalira o wi'i kanko allahu o wurtay e ayeje makko ɗen tawa famataɗe tawa haajatake e majje tawa gollitirtaɗe tawa jokkataɗe ɓemɓe tawata yatakabbaruna fil ardi bigayri lhaq ɓemɓe tawata ko mawnintintoɓe ko hoore leydi ɗo ko halda e gonga si tawi ɓe waajama ɓe yiya waajiɗo ɓe o yawike ɓe si tawi ɓe faljitama ɓe yiya faljitude ɓe o yawike ɓe ko wannon ɓe gandi ɓurɓe ɗurde ɓen hande hoore ndiɗo leydi si tawi hawri goɗɗo o falji e fiyake aduna a faljitimo o welto si tawi kanko neɗɗo o woopi e fiyake aduna a ɓantanimo kanko neɗɗo on nden wopande makko ɗon a finnintinimo e mayre o welto amma ko yowodiri e fiyake dina kan si tawi a faljitimo kanko neɗɗo on o tikka o mono kanko neɗɗo on rubama wuren o yennama o wowlama konguɗi ɗi tata ko bondi jom menen tabaraka wa taala o wi ɓe yimɓe ɓe tawata ko wowɓe noon ɓeɗo min wurta ɓe ayeji amen ɗen e peewal amen ngal o wi si min waɗiɓe ɗum ha gasi yeeso ɗum wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha aya kala aya mo ɓe yi'i hara ko ayeje ɗen ɗe dendanigal majji ɓe holla jomi me wiɓe gomɗintaɗo wa in yaraw si tawi ɓe yi'i kadi sabila rushdi laawol peewangal la yattakhiduhu sabila ɓe jogitotta ko ngol ɗon laawol few o wi kono wa in yaraw si ɓe yi'i noon sabila al ghayyi laawol majjere nden laawol sheytane ngol yattakhiduhu ɓe jogitoto ngol ɗon sabila laawol allahu wi fi on ɗum dhalika ko waɗi ɗum bi annahum ko sabu tawde kamɓe kaddabu ɓe fenni bi ayatina ayeje amen ɗen si ɓe waajorama ɗe ɓe saloɓe hoolotako o wi wa kanu ɓe laati anha e majje ghafilina ko ɓe welsindiɓe e ɗen ɗon ayeje madama alhaali maɓɓe o woniri noon ɓe tefali jangugol ɗe ɓe anda ɓe tefali famugol ɗe ɓe jabali gollitirgol ɗe allahu azza wa jalla o wi menen kadi min yoɓayɓe honɗum wurtugol ɓerɗe maɓɓe ɗen wurta wonkiji maɓɓe ɗin huccina e dina amen kam huccina e laawol ngol tawata ko naɓaygol ngol ka aljanna tawa si ɓe yi'i ngol ɗon laawol ngol ko laawol ngol tawata ɓe añaygol hattirde añugol si ɓe yi'i laawi sheytane ɗin tawa hiɓe giddani ɗin ɗon ɓe naata e majji kañum nde ɗo welsindare ko tana mo tawata allahu tabaraka wa ta'ala hakke ko tawi kon ɗum ɗo ko hunde kanude ko hunde nde tawata ko hunde añininde ko hunde nde tawata ko ŋiñande allahu azza wa jalla o riiwinde e makko kanko subhanahu wa ta'ala
o haɗi nelaɗo makko on kadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam sifitorgol ɗum yo menen tabaraka wa ta'ala o wi wama allahu bighafilin amma ta'malun kanko allahu tabaraka wa ta'ala o siforali dey wonde ko o welsindiɗo e koko laatiɗon hiɗon golla kanko tabaraka wa ta'ala o welsinotako oɗo waɗi si imam ahmad ɓe ma kayno wonde idha ma khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibun wa khaliqu adh-dhulami yaraka wala tahsabanna allaha yaghfalu sa'a wala annama yakhfa alayhi yaghibu kamɓe imam ahmad ɓe maki wonde si tawi a weddike an e nder gurdan ɗan a woni ñande goo tawi a sikki ko am tum woni ɗo ɓi adama sifa ma goto alaɗo a naati e sambur ma a fermi dambude ɗen fof a fermi fenêtre je ɗin fof a ɗannini ndayguji ɗin ɗi fof majji ɓe maki fala taqul khalawtu ta innu min kami woni ɗo miɗo weddi ɓe maki walakin qul alayya raqibun wa khaliqu zulami yaraka ɓe maki wi'u wonde no e dow am mo tawata on ɗon mi wawata sertude e gandal makko ngal e yi'ugol makko ngol e nanugol makko ngol on allahu azza wa jalla taguɗo ni ɓe ɗen himorentuma kamɓe imam ahmad ɓe maki wala tahsabanna allaha yaghfalu sa'a wata sikku allahu azza wa jalla himo welsindo dey ko ɓuri e fannude kanko o welsindotako o sifitorali ɗum ko wona noon kanko allahu azza wa jalla o haɗi nelaɗo alayhi salatu wassalamu welsindare o wi wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna aljahri min alqawli bilghuduwi wal asali wala takun min alghafilin kanko allahu azza wa jalla o wi janto inde jomi maɗa ka wonkima tawa ko a yankinaniɗo mo kanko allahu tabaraka wa ta'ala hara ko a suuɗuɗo kadi ko wonɗamo jantade kon ɗum ɗo holli moɓagol ɗo janto inde allahu e micro ɗum na e qur'ana ɗetta wana e sunna ɗetta inde allahu azza wa jalla si a jantoto inde makko asli muɗum on ko ya suuɗu allahu tigi wi wadhkur rabbaka fi nafsika o wi tadarruan wa khifatan duna aljahri min alqawli o wi naya feññindey konngol maɗa ngol siɗa jantade inde makko jonnon si tawi yehi ha micro ɗettama ko feñi ɓuray ɗum ko allahu azza wa jalla wi wa duna aljahri min alqawl o wi jantoɗa inde makko bilguduwi bimbi wal asali e kiikiɗe o wi kono wala takun wata laato min alghafilina jiyaɗo e ɓe yimɓe ɓe tawata ko welsiniɗe am muhammad alayhi salatu wassalam ta woni neɗɗo mo tawata ko neɗɗo welsindiɗo iɗan si tawi a woni bimbi a jantota ko inde allah kiikiɗe a jantota ko inde allah siɗa walade a jantota ko inde allah siɗa immate sa fini bimbi ka a immike ka dankima a jantota ko inde allah bal e nder jemma mo dendanagal makko a jantota ko inde allah an ko tuma heɓuɗan ko hawnuma wo wiya subhanallah ma si a yii ko ngalɗini wo inna allahu akbar ma wi'a la ilaha illallah amma ya janto inde allahu tabaraka wa ta'ala wono nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe accirirma noon bimbi no woodi ko jantora inde makko kiikiɗe no woodi ko jantora inde makko si tawiɗa walade no woodi ko wowla si a fini jemma hay si tawi a wayliti tum no woodi ko wowla ko wana noon kadi si a immoyade bimbi a ɓantike a immike ɗoygol maɗa ngol no woodi ko wowla ɗum ɗo fuu an neɗɗanke on si a welsindike ɗum ɗo haray ko tanamo alanaɗo siɗa natude ka julirde no woodi ko wowla siɗa yaltude no woodi ko wowla siɗa natude ka hurgo no woodi ko wowla si a yalti no woodi ko wowla siɗa iwde kama yalta no woodi ko wowla siɗa natude kama no woodi ko wowla bal siɗa natude ka makiti kadi no woodi ko wowla kono julaɓe ɗuɗuɓe no woodi ñande o ɓe yahe makiti ɓe anda ko ndu wowlete nde ɗanata ɓe anda sabu honno welsindare e jamugol kaɗo dina tawa noon ɗum noon si a wowli a heɓay baraji ɗi tawata ko guluji moƴƴereji windanteɗa haforaneɗa guluji boneji ɓantaneɗa kadi darjaji ɗi tawata ko darjaji guluji ñande o noon a yahay ka makete koko wiyeteɗo alghafla ko sifatun min sifati ahli nnar ko sifa mo tawata komo yimɓe yiite ngen ɓe sifitori ka gurdam maɓɓe aduna ɗo si ɗum woni sabu ha ɓe nadoya ka yiite allahu azza wa jalla o wi inna alladhina la yarjuna liqa'ana waradu bilhayati dunya wa tama'annu biha
والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون kanko jomi menen o wi ɓeeɗo yimɓe ɓe tawata ɓe tañƴinaaki wonde ɓe hawroya e amen yowmal qiyama heɓe waɗi e ɗiɗi ɓe fellita ɓe hawroya e amen few onnon no woodi e yimɓe ɗuuɗuɓe ɓe tawata ɓe rewde allahu tabaraka wa taala ɓe inna on tigi no wadde si tawi ko foda kon ko goonga haray alhamdulillah on tigi ron kaali wadde si tawi noon hawri kadi wona goonga haray alhamdulillahi kadi ko wannon lorrata on tigi bonnantamo hay e hunde no wadde noon no gasa wonoya goonga no gasa ronka wonde goonga allahu wi ɓeeɗo yimɓe wawɓe ni warabu bil hayati dunya ɓe weltori ɗan ɗo gurnan aduna ɓe yowi fiyaake maɓɓe on fof e ɗan ɗo tawi ko ɗan ɓe yanganto ko ɗan ɓe gollanta ko ɗan ɓe maccinɗinanto watma annubi ha kamɓe ɓe deeƴi e ɗan ɗo a sikkay ɓe iwata e majjam few o wi walladina ɓen ɓe tawata hum kamɓe an ayatina e ɗeɗo ayeji amen ghafiluna ko ɓe welsindiɓe e ɗeɗo allahu wi ulaika ɓeeɗo ma'wahum ñiiɓirde maɓɓe nden kamɓe annaru ko ngeɗo yiite bima kanu sabu koko ɓe laatino yaksibuna hiɓe faggito ka gurnam maɓɓe aduna tawi jomi men jantanike en no jeeya e ko ɓe faggiti kon kamɓe ko wiyete ko welsindare welsindagol e ɗeɗo ayeje makko welsindo e kaɗo dina makko tawa haaju muɗum ala e kaɗo dina makko ɗum ɗo ko hunde nde tawata ko sifa andiraɗo ɓeeɗo yimɓe yahay ɓe ɗiɗo giteli makko kanko allahu tabaraka wa taala iɗan aray ɗum ɗo no hanani goto kala e meɗen nde kanko neɗɗanke o ngo woɗɗitoto ko wiyete welsindare o wona neɗɗo mo tawata ko neɗɗo dariɗo hattirde daragol o woni neɗɗo andituɗo ko fi honɗum o tagira daraniɗo kadi ko fi honɗum o tagira o gollani kani konko tawata ko ɗum ɗon woni ko allahu tabaraka wa taala o addirimo ka gurnan aduna ɗo aray ɓe holli e wonde sa'a meɗen on o hewti ɗo aray bi idnillahi tabaraka wa taala en daroto e kañum oɗo nokku inchallahu tabaraka wa taala haray ko yowodiri e fiyaake kañum ndeɗo welsindare kala faalaɗo yi'oyde ko yaaji e muɗum hattirde yi'ugol karmokojo goto e karmokoɓe meɗen e ɗeɗo mofte no wallifani en deftere nde tawata ko fi ɗum ɗon tu woni kone yewtata ɗum woni ndeɗo deftere wiyetende alghaflatu mafhumuha wa khataruha wa alamatuha wa asbabuha wa ilajuha aray ko wallifinde ko ɓeɗo karmokoɓe meɗen ɓe tawata ko feƴƴinɓe ko neɓali moƴƴa woni docteur Saïd bun Ali ibn Wahf al-Qahtani alayhi rahmatullah kamɓe woni sahibu hisnil muslim waɗanɓe e ndeɗo deftere wiyetende hisnul muslim nde tawata e wiye fayda ala e meɗen mo andane aray ɓe waɗani e ndeɗo deftere nde tawata ko yewtayde fi al-ghafla ko wiyete ko welsindare ko seeɗani jantiɗen ɗum waɗi ɓe yewti toon fi mafhumuha faamugol ko honɗum wiyete welsindare wa khataruha kañumma e kulaleji ko yowdiri e welsindare nden wa alamatuha e ko honɗum woni alamadeji hollayɗi kaari no welsini wa asbabuha e ko honɗum woni sababuji pooɗayɗi neɗɗo ha o welsino wa ilajuha e on neɗɗo mo tawata ko jarriboraɗo welsindare ko honno o ñawdirta gunɗon ñaw ko waɗi noon ko ñaw mo tawata ko o tana arayɗen wasiyo goto kala darugol no o heɓira kañum ɗen ɗon deftere o eto o faama ko woni e mayre kon fi o andu simo jiya e welsindiɓe ɓen e ko honno kanko neɗɗon o ñawdorta e ɗum ɗon o sorto e nden ɗon nawnare fi yo allahu tabaraka wa taala dandumo boneji ko yowdiri e ɗum ɗo kon aray hada wa billahi tawfiq وما كان فيه من صواب فمن الله وحده وما كان فيه من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه برا أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه من كل ذنب وخطيئة وزلل إنه هو الغفور الرحيم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal